Esko gen kesyon ou bien bezwen ed konsernan travay l'ekol petitou? Ebyen, video sa pral ede ou pou konen komon kapab rempli form sa pou kapab mande ed pou petitou ki l'ekol. Si ou ta gen kesyon sou instriksyon petitou apre se vwa, ou swa ou ta bezwen ed pou fè devwa, tan pri, kontakte profeseur ou dezyen ou swa itilize form sa. Premièrement, wap bezwen indike ki moun kap pose kesyon. Sa vle di, eske se yon elev, yon paran, yon moun kap bay leson, yon profeseur, yon direkter l'ekol, ou bien yon lot moun. Nan de pati an ba la, wap bezwen indike nan ki nivou pitit waye. Eske nan nivou l'ekol elementer, nivou l'ekol midol, ak nivou l'ekol high school. Nan boîte sa ki devon la, kare sa, se la wap ka ekri tout kesyon ke ou genyen. Tan pri, bay mezi detay ou kapab. An ba la, kote k make attache e fay la, wap gen opsyon tou ou kapab attache yon fichier Word ou swa PDF, ou bien ba la, ou gen opsyon kote ou kapab pran yon foto avek ekipman personel ou pou kapab telechaje li. Pabliye, anvan menm ke ou desen an ba pou klike nan bouton rouge sa ki make submit la, fok ou bay yon email, fok ou bay nou ou avek titou, epi pabliye, mette nimero telefon ou. Lò fin mette tout informasyon si la yo, ou kapab peze bouton rouge kote ki make submit la. Lò fin fè sa, yap achemine requête ou bay personnel ki aproprié. Et puis, yap ba en réponse pi vite possible. Merci en pile.